دەستپێکێ ئەم گەلێکی خۆش بوون بنامەیەری بەرتی و تاپێکی دیمەنی ویژی ئەم ڕاستی گەلێکی کێفخۆش بوون کوڕێبەرێ مەمە دەنگی وی بهیس مەنامەی وی دیدی ئەو بانگە ئاشتیە دکن لە هەمبەری وێ ردێ مە چییە ئەم ژێ بانگەوازی هەموو گەلێ خوات دکن گەلێ بەرخودێر بەرخوا بدن و vê banga aşitiye pek bînin û birêve bibin. Li bajarê Qamişloyê Cezîra Rojavayê Kurdistanê hevdem li gel weşana gotara rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan beşek ji alîgirên PKK derketin ahengûşahiyê. Li wê kombûnê wêneyên rêberê PKK û dirişmên piştgiriya helwest û banga wî hatin bilindkirin. سروکاتی بیشی گوتن کی گو بیشی ام پای گوتنا سروکی خدا چت بیشی بلا به گوتن سروکاتی بیش ام پای دانه حتا داوی Piştî 26 salan ji zindanê rêberê PKK Abdullah Öcalan bangeke vîdyoyî ragihand û têde daxwaza aştî û demokrasiyê kir ku alîgirên wî wê bangê bi belgeyeke dîrokî dibînin. Sala 1999 hikûmeta Tirkiye Abdullah Öcalan girtin û ji wê demê ve û heta niha Abdullah Öcalan li zindana İmraliyê girtiye.